Webale muno Diana kwa kunda hamuna atuna pleasure kutyaho amakuru gaitu agasaha ibiri hatayari west agakwetebwa agenshonga kandi ngo kumwarora amakuru agenyuma honugoleka mu rubuga urwa Fort Potro obu nimanyisa mucyanga ecyatoro abebembezi hamuna abantu abesimbire habwe bitebe ebiri kwa kanisa government omuntu ho hali ya National Unity Platform kandi necha FDC kirokinu barugireyo bakwataniza rundi bayo joininga kurora akaruru bakasera hamu kandi no kurora ebiro byokwezi 15 nambe bakuserura abebembezi aba MPs basobole kubana batunga obusagiki kuruga mu bantu babo abatoro kirokino tuineho omuhabesimbire kandi owekitebe cha FDC akomanyebwa ankaju na Jedaka naiza kubana tugamberaho kukwataniza hamurundi gunu omukago gubatandikine kitebe cha Unity Platform kitandikire kita kandi nikiza kubayambaki mu bwire bwabo ububururu wetu ntukutangira Hatayari West. Oh, webale mno my sister abagorozi ba Hatayari West TV enganzi nimbaramukia nimbaletera amasemerero akurugira Fort Potro nyowe ni nyawajuna Daka nka babako kwa bagambire kandi nyowe rwesimbere hantebe wa member of parliament Fort Potro City Central Division constituency FDC candidate. Waitu oyesimbira hantebe eyo bwa MP Central Division ntwende tugambireho iyo mukuseraho ubururu bwawo wahicyanka obwiro bwa isi obyabahire bukumazire nkayo umuntu ali mukusera ubururu rundi wandiyenzera babahindure mu mbwiro bukwiza maisi obwire obatuhire butaito muno kandi nikijuka kurungi ngo Secretary General waitu wa FDC Honorable Nandala Mafabi akahandikira Electoral Commission na abasaba batuongereyo mwezi guma hakuba nikikirizwa mu mateka habo kusanga nambe tukusera akaruru handi yangude zikirobingi zona Museveni zikamulema kukora ebikaro bibi twine stiff resistance kurugira haba allies ba Museveni the military guys twine stiff resistance kurugira ha police kurorango ebikalo bingi tukabihikiremo baitu nsaba kakuba mkamara abasoeseze Electoral Commission ekongeza ya kaire kurorango bakutongera mu mwezi gumu nikijya kuba kirungi beno barabatongizeyo abantu bamobilizingire bajya kujya bakomera ukwezi 15 kandi bari ready for change hati olumkubazaho change tuboyine kirokino mutandikireho omukago hagati yanyu ekitebe cha FDC nekitebe cha National Unity Platform inywe nkatoro subregion ntwendo okutubalizeho omukago gugwizere guta kandi bigenderwaki ebimwino hamkago itwenka FDC tuli basibi tuli mu nkomo naba NUP nabo basibi bali mu nkomo owatusibire ni NRM rundi Museveni hati twenka abasibi tuikiranganize twarora tsala magezi agaraso kutukonyera kura twachwe nkomo twaruga mu nkomo tukaleta hempingisaniza mu Uganda kandi tukaletera obembezi oburungi bakwetaga kandi turana muno kuranga twakutekaho enyikara eyabahagize baitu inywe na kororango itwena tule basibi norore nsenene ziba mu chupomu zerwanisa ensenene ito ntuzikira ito tuli bantu tulion tukole nkurato mu chupa yaitu omu tulion tsara magezi gona mu chupa yaitu omu kuranko kuturaya te chupegi tukarugamu kandi tukarugamu tuli bomezi tutasesele musayi kurabira mu karuru kero kwezi 15 January aba NRM ito tarangu tweteraniza hati kirokeno busanango kuyagamba ngo habokuba kirokeno muize mwakavaringa hebe mwe bitukora betwine bintu bingi bitukukora nke bitebe byembaganiza kabokuba nturwana muno korangu twaruga mu bwangamba nyenka. Actually all political parties were founded, especially the opposition political parties were founded to compete for political power. Baitu hati tu harulengo rwa hansa tu nkatoro subregion tukirozere ngo NRM ne koisa ebisuba bingi muno propaganda ne kozesa bribery, outright bribery kugulira abantu hanyuma sometimes ne koisa na force use of force kura yakaka abantu kura bagi supporting nabwe kitu nkaba opposition nabe bitebe bino tara NUP we are in touch with PFF, we are in touch with UPC kurango ba candidate baitu bona bakomwa kandi tukonyera hongana kurango twa protectinga kana karuru tukwetaga NRM ya karuru hanu mutoro subregion Fort Potro eri hasenta mu Western Uganda hanu nturuwana muno kurora twakendeza NRM hakuba NRM ekatwaro bwembezi kurabira Fort Potro baitu etine kyetukolire nakati tufine kitukugegondeza nakati after 40 years nturuwana muno kurango twagera enkwatagane nungi
tukwataganiza hamu hakuitwa abatoro tugamba ngo agehekaine ngo gati gufa hati twena tuire yago ago mubuto twagateraniza ntugenda kurwanisa NRM na abatabani baya ba independent NRM hakuba haro NRM rejects abagwire mukaruka NRM bagaruka nka independent nabo bagambira abantu ngo twenda change. They are not for change. Those are NRM agents. Actually nibakora buri kimwe kiona kurango bakendeza obururu bwa opposition niko NRM yongere thriving abantu afot patron nyetaga bamanye ekibaleki kugamba ngo abantu murole candidate wa FDC nyowe ni nyowe mwana wanyu ajuna daka simbo yange Kisumuruzo tukozere alliance na abanda baitu abandi hanambe atale candidate wa FDC ukasanga candidate wa NUP koma candidate yobo witegerize nambero rabasanga baroho babiri owa NUP no wa FDC hati yo niyo chwamu nkayo ogambe ngo hanu ono neja kutwara maiso ono tumulinde ono tumuguruminge for the next time ntyo turwana muno kurango ki abantu baitu bayitegereza kurango NRM tiyongera kutunyigiriza. Now we are more stronger together. Divided we have been falling, but now we are stronger and we are going to emerge winners mukarurukana. No gamba kukwataganiza hamu inywe nekitebe cha National Unity Platform inywe nkabantu aba ekitebe cha FDC iwe nkayo waisimbira habu kitebe cha FDC mukwataniza hamu muno nogera nikigenda kuyamba kita rundi nikijja kuyamba ki hakorora ngo bururu bwawe bwayo yongero bukwataniza nabana ekyo kubanza kiringu omukubane mubara obukubane obara obukubo ine enambi 3 okongezaho 2 rundi 3 zindi zikurugira hakitebe kindi nobaho hicha mukaga. Politics is about numbers. Akaruru mbeja kubara owarasinga yobururu witegerize hati wa NUP obwaratunga obururu bwa obwa supporters wa FDC neja nabanasinga wa NRM wa FDC nyowe obunatunga obururu bwa NUP ekikumanyisangu nyowe nkijja kunyamba nitunga obururu bwingi nahabweki ntubara kurorangu aba NUP basagike candidate wa FDC na mbere batine candidate hati hanu ka Fort Potro neitwe aba FDC ntugena kusupportinga candidate wa NUP rundi wa ANT rundi candidate wa PFF na mbere tutaine candidate nka FDC kane kintu ekindi ntugenda kusharinga notes have vote protection na mbere candidate wa FDC ataine agent but haro agent wa NUP nketagisa aruhenkoragana bwangu natunga appointment letter bwangu aho na switchinga na protectinga akarukoli tikisoboka you can't work alone tuine kukora hamu nka family emu nka abanyigirizibwe itwena hamu kurangu twarugaki mu bwangamba nyekabona kale mwebale muno umuntu wali mukurora amakuru gaitu agenshonga tuli mu rubuga orwa Fort Potro kandi MP owaisimbira habwentebe iyo bwa MP habwa Central Division mu rubuga orwa Fort Potro na kugambera hubo nkabo bakwatanize nekitebe cha National Unity Platform kurora nguba tekaho omkago gwa mane nko basobole kutunga obururu obwirireyo kandi no kondera engenderwa yabo ibakwenda kora abantu indi Justin Nyakaisiki reporting live kuruga mu Fort Potro City. Back to you Diana Hamu na Jona Pleasure at the studios.